Branko kaže, koju bi literaturu preporučio o zločinju u francuskoj revoluciji? Sad ne mogu ovog trenutka se setim. Pazi, ja o tome nisam čitao nikakvu određenu knjigu, nego fragmentarno sam skupljao iz raznih udžbenika, uglavnom, koji su opisivali francusku buržoasku revoluciju i onda, znaš, skupljaš fragmente razne, jer nijedan ne sadrži sve. Ali, ako postoji nešto, dobro je pročitati nešto toliko objektivno, ne znam, jer ćete vidjeti, ako ispratite francusku buržoasku revoluciju, tok njen, vidjet ćete da sve struje koje su se oformile u građanskom društvu su se oformile u prvoj godini francuske buržoaske revolucije. I tako je do danas. Ili, ajde da damo jednu paralelu koja bi mogla da objasni. Kad je film nastao, u prvih godinu dana su nastali svi žanrovi koji postoji i danas. Čak i Put na mesec je nastao naučno-fantastični. Još u vreme nemog filma. Svi žanrovi su napravljeni u prvih godinu dana. Tako i ovo. U francuskoj buržoaskoj revoluciji svi tokovi kapitalističkog društva i samim tim i građanskog društva, jer kapitalizam i građanština su toliko vezani da su zapravo neraskidivi, su nastali u prvoj godini. Tu je nastao i krupni kapital, i sitni kapital, i zastupnici tih interesa. Nastao i komunizam, oni besni, sankiloti, i fašizam, i nacizam, i tako da je sve stvoreno u francuskoj buržoaskoj revoluciji. I prokletstvo građanskog društva leži upravo na tome da ne mogu da se oslobode ni jednog fantoma buržoaske revolucije. Svi fantomi su još tu. Nekad prevlada jedan, nekad drugi, i što kaže na kraju Špengler, na kraju ćemo svi živjeti u narednih 200 godina u raznim vrstama komunizma. Što je potpuno tačno. Komunizam u onom ne marksističkom smislu reči. Zapravo bi ono što može se prevede u najpribližnijem smislu, živjet ćemo u raznim vrstama populizma.